नमस्कार. ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. तुम्ही पळोवपाक शकता टॉपीक आसा पोस्ट पॅन्डेमीक गोवा आनी वेगवेगळ्या प्रोफेशनल्सां बरोबर आमी उलयतात की तांच्या जिणेंत कितें फरक पडला, तांच्या प्रोफेशना भितर कितें फरक पडला आनी सगळ्यांत म्हत्वाची म्हळ्यार पोस्ट पॅन्डेमीक ते आपल्या प्रोफेशनाक आनी प्रोफेशनल फिल्डा भितर कितें बदल जातना पळयतात. सो कालच्यान आमी एडवोकेट यतीश नायकाक राविल्ले. Because of some technical difficulties, we could not connect with him yesterday. So he is with us today. Yatish, welcome to the show. I'll start with the same question that I ask everybody. How is your lockdown going on? Lockdown is lockdown. From 22nd of March, after the Janta curfew, we are in lockdown period. Everything was standstill. And people should be responsive, you see. People should allow this standstill at least till the time the government feels that this standstill should continue. So we are in this standstill period. We are doing work what we can from home, but it's basically off working hours. Life has gone off working hours, and we have slowed down. एक गजाल म्हाका विचारपाक एकदां आमी उलयतना तुवें म्हणिल्लें की हांवें तुका सांगलें की खूब जाण लोक आतां सारके सोशल डिस्टन्सींग आनी एक डिसिप्लीन फॉलो करतना दिसतात. सो आर वी बिकमींग अ मोर डिसिप्लिन्ड सोसायटी काय म्हणून. अँड यू रिप्लायड टू मी सामकें एक्सटेम्पोर की इट इज नॉट डिसिप्लीन. वी ऑल ऑफ अस हॅव लॉट ऑफ टायम टू फॉलो ऑल दी नॉर्म्स इन द वर्ल्ड म्हणून. सो लेट अस सी वेदर वी हॅव रियली बिकम डिसिप्लिन्ड आफ्टर द लॉकडावन. हे सद्या दिसता ते खूब टायम आहा म्हणून. यू स्टील होल्ड बिकॉज लोकांची रिस्पॉन्स पळोवन ह्या लॉकडावनार you are still firm on that point of view, or your point of view has changed? See, what has happened is after this lockdown has been announced, everything has come to us. People's routines has changed. So in this situation, people have time in as much as to a supermarket and 15 minutes katta ata jar dead वर काढले, it is okay, because in the situation and circumstances we are in, it is for our good that we keep social distancing. It is for our good that we avoid crowds. So ज्या गोष्टी आमकां 15 मिनटां लागताली ताका जर आतां एक अर्दवर लागले, feel the pinch of it. We don't feel the time because we are not racing against the pace of time. So to that extent, yeah, I feel that, but we have to wait and watch, you see, because these figures have to come down, and the new routine has to come into play. Today, the routine is of a very slow pace. This will not last forever. Ultimately, we'll have to tide over, and we'll tide over this. Like many other challenges that have humanity in the past also. Mankind always goes, you see, mankind tides over these challenges. I'm sure that this man will tide over because this is inherent of. एक गजाल जी आसा की ती म्हळ्यार तुमची प्रोफेशन. And your profession is something जंय ती पर्सनल कनेक्टिविटी सामकी म्हत्वाची. आनी एक कोर्ट, लॉयर्स, कितलो आयुश्याक बदल जातलो असो दिसता पोस्ट दीस पॅन्डेमीक? सी आतां कितें जालां, बेसिकली रेजिस्ट्रेशन हाका थोडे ठरावीक दीस दिल्ले आसा. अर्जंट मॅटरी जर कितें आसत जाल्यार अर्जंट मॅटरी विथ प्रेसिंग रिलीफ्स बी जाल्यार कितें घेता. नाल्यार बेसिकली आर ऑफ, एडवोकेट्स आर ऑफ, प्रॅक्टीस एज सच इज ऑफ. इवन चेंबरान वचपाक त्रास जाता, चेंबरान बसूंक शकना. सो बेसिकली काल तुम्ही पळयलां आसतलें एक सर्क्युलर आयलां वेर इट सेज दॅट 3rd मेच्या नंतर टिल 7th June, if the lockdown continues, it is different. But if it is not continuing, then courts will start at about 9:30 in the morning till about 2:30 in the afternoon, and half an hour break and all that. So basically all that is being spoken, decided and all that. But last we'll have to see what exactly happens with the figures. How the pandemic this goes away. So much will depend after it. But one thing is for sure, lot of filings, lot of preparation, new petitions, everything is pending. So it will take its time, and we'll have to wait because things ultimately have to come to normal. You can't do things like this unless and until it is really pressing bail matters, sir. Like interim reliefs in injunction matters, sir. It is different. But otherwise, सगळी regular hearing फुडें गेल्ली आसा. Automatic dates पडटा. So
तर जनरली टेक्नॉलॉजीचो भाग कितलो येवपा शकता आनी एट वॉट लेवल्स येवपा शकता. सुप्रीम कोर्टान कांय अर्जंट मॅटर्स व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान केले, जनरली सामकें कंप्लिटली अनहर्ड ऑफ कायंड ऑफ थिंग्स. सो खंयच्या लेवलाचेर ही टेक्नॉलॉजीचो इंटरफियरन्स येवपाक शकता आनी खंयच्या लेवल्सांचेर ते पॉसिबल आहा. म्हणजे हायकोर्टाचेर पॉसिबल आहा, सेशन्स कोर्टाक पॉसिबल आहा, ट्रायल कोर्टाक पॉसिबल आसा. एट वॉट लेवल आमचो देश, आमची सोसायटी आनी आमच्यो केसीचो स्वरूप हें जर पळयलें जाल्यार ही टॅक्नॉलॉजी कायद्याच्या फिल्डा भितर येवपाक शकता काय कितें, आनी आयली जाल्यार कितली येवपाक शकता? पण टेक्नॉलॉजी कायद्याच्या फिल्डान आयिल्ली. इनफॅक्ट आतां आमचे कोलवाळे जे कस्टडी आसा पळय, नवी ज्युडिशियल कस्टडी, थंय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाची फॅसिलिटी आसा. बट what happens is थोड्यो criminal trials, witnesses, depositions are being recorded through video conferencing also. So all these technological nuances have come in the legal field and they are being practiced in some way or the other. Even you have seen some matters are being taken up through video conferencing in other courts, other states and all that. We have seen through reading and this in the news and papers. But understand one thing, in trial courts especially, witness जेन्ना deposition बी record करता पळय, तेन्ना फेस टू फेस कोर्टान येता आमी आनी ताका विटनेस बॉक्सान वचून आमी प्रश्न विचारता, तो डिपोज करता, कोर्ट चीफ रिकॉर्ड करता, क्रॉस एक्झामिनेशन रिकॉर्ड करता. सो ते टेक्नॉलॉजी भितर हाता हाडपाक सी दॅट वी शूड हॅव फर्स्ट ऑफ ऑल दीस ऑफ झूम एंड ऑल दीस. देन हू इज गोइंग टू मॉनिटर इट, हाव इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड. म्हणजे कोर्ट एकेकडे आसतले, आमी एकेकडे आसतले, विटनेस एकेकडे आसतले. इज इट फिजिबल, इज इट गोइंग टू वर्क? Because see, courts can have Zoom, we may have Zoom, then they may have recording facilities, bench clerk may be there on another this screen, etc., where all these things will be recorded. But what happens to the witness? See, all witnesses don't have all these technological things at their at their backhand. So there is a situation here. So if it is only mere arguments or something, then maybe this. But don't you think I'm just उलयता हांव जस्ट अलाउड थिंकींग म्हणटा तशें. आमी सदांच म्हणटात की कोर्टाक गेले की तारीख पे तारीख म्हणून, आनी एक विटनेसाक जावं कोणाकय जावं कोर्टा आयलो जाल्यार फावटी मारची पडटा म्हणून. सो फाल्यां जर अशी टॅक्नॉलॉजी आयली, डोंट यू थिंक इट इज गूड फॉर एवरीबडी, विटनेसा खातीर सुद्दां, की वेन एवर विटनेस इज देर, वेर एवर इज द विटनेस इज, त्या डेटीक तो ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार सावन डिपोज करपाक शकता. ताका कोर्टा येवपाची गरज ना, ताजोय वेळ वाचता, फावटी मारपाची गरज ना. एडजन जाल्यारूय प्रॉब्लेम ना, कारण एडजन जातले तेन्ना यू आर एट युअर प्लेस, समबडी यू आर वर्किंग, यू कॅन जस्ट कम आउट, यू कॅन गिव युअर डेपोजिशन, यू कॅन गो बॅक. डोंट यू थिंक दीस कायंड ऑफ सिस्टम कॅन सेव लॉट ऑफ टायम अँड ब्रिंग इन एफिशियन्सी? पळय, पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता की इट इज नॉट दॅट कोर्ट वेतो डिले करता, टायम दिता, तशें ना तें. सी, वॉट एवर पीपल मे see, courts go by a process, courts go by procedure, and then you cannot take away that sometimes matters get a little delayed because of pandemic and other things, but everything has got a valid reason. It just doesn't happen like that, Now आता टेक्नॉलॉजी भितर सिस्टमान येवची आनी बऱ्या तरेन येवची आनी इम्प्रुवमेंट जावचे, these aspirations are okay and they are well founded also. So there can always be thinking on this kind of lines. But having said all that, courts ultimately would work well when we all are face to face. Yeah. You see, we have to be across the bench and the witness has to be in the कितें फील येना, आर्ग्युमेंट घालपाचो फील येना नाल्यार. Absolutely, that's what I'm saying. You don't feel the way you otherwise feel when you're in the court. Right. Even perhaps the witness or somebody will not feel that way. So there is a sanctity and majesty to the process. एक गजाल that is एक गजाल आसा की देर इज अ सिच्युएशन एट हँड, आनीक कांय गजाली आतां करची पडटल्यो बिकॉज ऑफ दी सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स बी. सो व्हेरी फ्रँकली फ्रॉम युअर एक्सपिरियन्स, हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान बी करप खंयच्या लेवलाचेर पॉसिबल आसा? हायकोर्टाच्या लेवलाचेर पॉसिबल आसा, सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलाचेर पॉसिबल आसा, मे बी ट्रायल कोर्टाच्या लेवलाचेर तुका डिफिकल्ट दिसता, सेशन कोर्टाच्या लेवलाचेर पॉसिबल आसा? वॉट डू यू थिंक द प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ इट? पळय, अशें जर उरत थोड्या वेळाक जाल्यार अल्टिमेटली आमकां टेक्नॉलॉजी घेवचो पडटलो, हातून दुबाव ना. वेदर इट इज कोर्ट्स एट द ट्रायल लेवल और एनीवेर एल्स,
Ultimately, we cannot be that we don't go to the court or we do not file petition when there is a urgent or even in regular matters. You see, you cannot go on adjourning that way. So we will have to fall back, and the system will have to fall back on some technological nuance and advancement as we are doing today. I mean, who thought 6 months ago that you would be taking a debate? Both of us are sitting in Panjim, and you take a debate of me on Zoom. Yeah. So you see, or an interview of me on Zoom. Yeah. So now these technological things have come in. So these technological things will also have to percolate in the institutional framework, be it at the governmental level, be it at the justice dispensation level, be it at so many other levels. Ultimately, it will have to be examined and incorporated in the system. न्ही अशें जर उरत जाल्यार म्हणजे थोड्या दिसांक सुद्दां हे लॉकडावन जर वाडयले आनी कितें जालें जर ऑल दीस थिंग्स विल हॅव टू बी डन न्ही. लास्ट म्हाका एक गजाल जाय की वी आर इन दीस लॉकडावन आनी सगळे जाण म्हणटात की लॉकडावनाची एक्झिट स्ट्रॅटजी सामकी म्हत्वाची. हाव डू यू लूक एट दॅट आस्पेक्ट की एक्झिट स्ट्रॅटजी कितें आसपाक जाय आयच्या खिणाक? पण म्हाका जाल्यार दिसता की 2-3 गोष्टी. पहिली म्हणजे सरकार बी व्हेरी प्रॅग्मॅटीक अँड फ्रँक. Sarkar has to have strategy up its sleeve and disclose that strategy to the people by trusting your people. You should feel that the people are going to partake in your strategy because it is a war which the government and the people are fighting together against this COVID. ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार government should tune in its machinery systematically and appropriately at all levels. आता गव्हर्नमेंट ओपन केली, 33% स्टाफ घेऊन गव्हर्नमेंट ऑफिसांत चलयता. कसले तरेची कामां करपा खातीर लोकांनी गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी येवप, कसले तरेची कामां ना येवप, खंयचे तरेची कामां जातली गव्हर्नमेंटान. सी ऑल दीस थिंग्स देर शूड बी क्लॅरिटी. आणि थर्ड म्हणजे आता गव्हर्नमेंट सर्वंट सुद्दां हांवें पळयल्या की सो मेनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हॅव ओपन्ड अप बट देर इज कम्युटेशन प्रॉब्लेम. हाऊ डू पीपल ट्रॅव्हल? हाऊ डज अ गव्हर्नमेंट सर्व? आता ते कशें आसा, ऑल दीज नुअन्सीस हॅव टू बी पुट इन प्लेस. See, government has to have the system in place. Now, when it comes to moving into the post-pandemic era, there are so many challenges which have come to the fore with this situation that we are in. But economy सामकी काबार जाल्ली आसा. इकॉनॉमी काबार जाल्ली आसा. लोकांचे व्यवसाय इफेक्ट जाल्ले आसा. लायव्हलीहुड्स इफेक्ट जाल्ले आसा. लोकांची थोडी बारीक बिझनेसमॅन आणि कोण जे सेल्फ एम्प्लॉयड बी आसा तांचे रिणां जाल्ली आसा. जरी 2-3 महिन्याचेर मॉरिटोरियम सुद्दां जर घालो जाल्यार इंटरेस्ट एक्युमुलेट जायत आसा. सो गव्हर्नमेंट एक्झिट रूट म्हणटा तेन्ना गव्हर्नमेंट इज टू कन्सिडर ऑल दीज थिंग्स. आता मायनिंगाचो इशू घे, मायनिंग सुटावें जावपा जाय. इंडस्ट्रीचे जे जे डिमांड्स आसा, जे कायद्या भितर बसता तांकां इनकॉर्पोरेट करून तांचे सुटावे करपा जाय. एग्रीकल्चराचो प्रॉब्लेम आसा, हार्वेस्टिंग सीझन आसा. ऑल दीज थिंग्स, आता पॅडी रोवपाचो सीझन येतलो जुनान. सो ऑल दीज थिंग्स हॅव टू बी कन्सिडर्ड अँड policy framework has to be done through implementable blueprints. So that प्रत्येक जे fields of activity इंडस्ट्री असत, एग्रीकल्चर असत, आता स्टुडंट्सांची स्कुलां सुरू जातली. आता इवन एक्झिट रूट म्हणल्यार तेंच चिंतचें पडटलें न्ही, इश्कोलां फाल्यां सोशल डिस्टन्सिंग कितें कशें करप, कितें करप. सो बेसिकली सो मेनी थिंग्स विल हॅव टू बी कन्सिडर्ड. सो मेनी थिंग्स गव्हर्नमेंट हॅज टू गो पॉइंट बाय पॉइंट and make a blueprint which is executable. Thanks feel a that lot. exit, yes, I has to be done well because that is where much will depend. Much will depend. Definitely म्हाका दिसता एक गजाल सामकी खरी तुमी सांगले तशी की वी कॅनॉट कम एट this stage and then make a mistake. I don't think there is a margin for error in a situation where we are, because as it is an invisible enemy and we are fighting a war. So when the enemy is invisible, I don't think there is a margin for error, and that's why the blueprint that you are talking is of utmost importance. So Itisha, thanks a lot for talking to us. म्हाका दिसता ही कन्वर्सेशन्स चालू दवरया. हांव प्रत्येक प्रोग्राम जातकीर मुद्दम सांगता की ह्या हे विचारांचे आदान प्रदानच आमकां फुडली दिशा दितलें. So let this not be one of a thing. Let us continue this maybe in another 15 days time. Let's see how the situation develops and let us brainstorm again so that जितली विचार लोकां म्हऱ्या पावतात म्हाका दिसता तितलेंच सगळ्यां खातीर बरें आनी तातूंतल्यानच फुडली वाट तयार जातली आनी ती सगळ्याक आमकां बरोबर रावन तयार करची पडटली. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पवित्र स्टुडंट, नमस्कार.